Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Ibu peserta Tadarus Al-Quran pada siang hari ini, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara Tadarus Al-Quran ini. Maaf. Salawat beriring salam kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dan hadirin yang Bapak Ibu yang peserta tadarus yang saya muliakan, serta Bung Azbi dari Radio Gebu Minang RGM, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Nah, baiklah, kita lanjutkan tadarus Al-Quran ini. Kita membaca juz ke-13 ya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Erman untuk memimpin kegiatan ini. Silakan Pak Erman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita karena sudah dibuka oleh Bunda Neti, kita langsung saja membaca mulai tadarus kita. Dimulai dengan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Yang pertama karena Ibu Neti mau ada aturan lain. Yang pertama Ibu Neti dulu baca Al-Fatihah dan halaman pertama juz 13 halaman 242. Selanjutnya Warniati, Ibu Della dan Nina Ermina. Silakan Doneti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammarakum bisu' la'ammarakum bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisuhu li nafsi falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makin. Innakal yawma ladaina makinun amin. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu
fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral muhsinin wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi ajillakum min abikum ala tarawna Bi akhil, bukan bi ajil ya, tapi bi akhil itu fa ya. bi akhil ya. Ulang balik dari qala tuni. Yang mana itu? Yang barusan itu. Qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin wa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكليم. قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا
ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد Wa nahfazu nggak panjang ya, ini ulang dari wa nahfazu tapi nggak panjangnya ya. ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معهم حتى نؤتوني موثقا من الله لتأتونني به Ursilahu ma'akum bukan ma'ahum ya. Coba ulang balik nih dari qala. قال Ya. Qala lan bukan qala. قال لن أرسله معهم حتى Bukan ma'ahum tapi ma'akum. Udah dua kali ini baca ma'ahum. Ma'akum itu kaf bukan ha ya. ya. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. Ya, lata tunnani bukan lata tunannani gitu, lata tunnani bihi. Ulang aja dari lata tunnani yang tasrifnya nun pertama ya, bukan nun kedua. Lata tunnani bihi illa ayyuhata bikum falamma atau mausiqahum Allah. Ya, A-nya panjang. Falamma atau falamma atau mausiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك Qala inni ana ahuka. Ana nggak panjang nih. Ananya nggak panjang. Tadi udah nggak dipanjangin, yang kedua dipanjang.
qala inni ana aku. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Ibu Della buka ini. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi summa azzana muazzinun ayyatuhal iru innakum lasariqun. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Qalu nafqidu suwa'al maliki waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Qalu fama jazauhu in kuntum kadzibin. Qalu jazauhu mawjida fi rahlihi fahuwa jazauh. Kadzalika najzil zalimin. Fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi summa istakhrajaha min wi'a'i akhihi. Kadzalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa an yasha Allah narfa'u darajatim man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Qalu iyasriqa faqad saraqa akhun lahu min qabl fa'asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban. Inna panjang nanya ya. Oh, ya. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhan kabira. Inna lahu aban syaikhan kabiran fakhudh ahadana
Inna naraka minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Afwan, saya izin duluan mau ke dokter. Ya. Terima kasih, maaf lahir batin. Assalamualaikum. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيه قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Allahumma arhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya Ibu Wina Lisa, Ibu Syarifah, Zurniati, dan Desmi Roza. Sekarang 246, halaman 246. Iya. Ya bani yazhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana. Massana panjang Ibu. Oh, Massana panjang lah. dari mana ya Bu? Ulang lagi deh. Qalu ya ayyuhal. Ya. Qalu ya ayyuhal azizu masana wa ahlana durru
nabido atim Bibido ada dua banyak. oh ya waji nabibido atim musjatin fa'aufilanal kaila kaila tasaddaqa alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusufu wa hadza akhi qad mannallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu tallahi laqad asaraka Allahu Laqad asaraka. Jangan. Qalu tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Qala la tasriba alaikumul yaum ba'firullahu lakum Yaghfirullah. yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Izhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa tuni bi ahlikum ajma'in. Walamma fasalatil iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf inni la ajidu riha Enggak pengen. ya inni la ajidu riha Yusuf laula an tu'adzidun. Ulang. Inni ahizu riha Inni la ajiduri. Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Qalu tallahi innaka lafi dolalikal qadim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma an ja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Kunna panjang nanya inna kunna khati'in. Dari ya
Ulang dari inna. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين اللهم الحمد شكرا وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض. Lunya nggak panjang, jangan tertahan ya. Wa nufaddilu
ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق إذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allahumma rahimna bil Quran. Selanjutnya pembaca berikutnya Pak Ahmad Atta, Erna Justi, Sasni dan Asbi. Halaman 250. Silakan Pak Atta. Buka mic-nya Pak. Mic-nya buka. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المرسلات. Matulat, bukan musalat. Terbalik ya Pak. Matulat. وقد خلت من قبلهم المرسلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخفي. Nggak boleh berhenti di situ ya Pak. Fim billahi, dan juga nggak boleh dipanjangkan fi-nya ya. Banyak dari waman buat terus. Ya, nggak bisa napas Bu. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا
مطمعا وينسئ السحاب الثقال ويسبح وحده بحمده والملائكة من خفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma' ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Sama ya, udah. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah qul afattakhadtum min dunihi awliya alam Ala ya. qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawil dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadar rabiyah wa mimma yuqiduna alaihi finnari batigha'a hilyatin aw mata'in zabadum mithluh kadzalika yadribullahul haqqa wal batil fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahul amsal lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق
كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. Dari Pak Ustaz kan yang baru kan saya kira Pak Herman ada tadi. Tadi ada Zoom lain Pak. Tadi ada Zoom lain. Di Cianjur enggak. Ya, langsung Sasni terusin. Qul innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bizikrillahi taqma'innul qulub. Asbi bisa ya Asbi atau lanjut yang lain. Allahumma arhamna bil Quran. Untuk selanjutnya mungkin pindah Zoom atau belajar bahasa Arab. Lanjut aja dulu ya sama Desmi Roza yang atau judulnya saya juga langsung mulai dari Warniati. Dari awal lagi ya Mak ya. Dari awal ya udah habis semua. Iya, kasih Mak ya. Ya, silakan Uni Warniati masih ada. Ya, silakan Uni.
Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Ma-nya panjang, Uniwar. Ma-nya nggak panjang, A-nya panjang ya. Nah, soalnya ma-nya itu kan alifnya udah ada harokatnya, jadi jangan dipanjangkan ma-nya. Ma'ab. Iya, iya. Ulang dari Mazur. Wa amilus solihah coba. Wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamul litatlu alaihim. Ya, umamul, nggak panjang ma-nya. Kenapa dipanjangin? Ulang lagi dari qad khalat min qabliha umamul. Jangan tertahan di ma-nya, tidak ada panjang ma. Qad khalat min qabliha umamul litatlu min qabliha umamul latatlu alaihim. Litat bukan latat. Min qabliha umamul litatlu alaihimul ladzi min qabliha umamul litats alaihim. litat semuanya nggak ke bawah, Niwar. Jangan litat alai, litat dua alai. Duanya ketinggalan. Min qabliha umamul litatlu alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfurun. أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن afalam ya'isal ladzina ini afalam bukan yai isal, afalam yai asil ladzi, jangan kebalik-balik ngasih harkatnya. Afalam ya'asil ladzina, afalam yai ya, ada ya mati di depannya. Afalam yai asil, afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'u Allahu ladan nasa jami'a wala yazalul ladzina kafaru wala yazalul, panjangkan zanya. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تهل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن سبيل Anis sabil. Mimbar bukan an tapi anis sabil. للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وما لهم من الله من واق. Ya, langsung Ibu Dela udah keluar tadi ya. Nina Ermina, silakan Nina. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukulaha da'imun wa zilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirinan nar walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah qul innama umirtu an a'budallaha Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dama ja'aka minal ilm Ba'dama ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala waq walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyyah وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار.
Someone Ibu Minalisa, Minalisa. Ya, Bu. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Ini panjangnya Bu. Dari mana qul? Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa Litukhrijanna, panjangkan nanya. Masya Allah. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal zulumati ilan nur. Minal langsung ke dha ya Bu, menekankan tasdidnya ya. Jangan minal zulumati ilan nur. Ulang lagi dari litukhrijan deh Bu. Dari litu. Oh ya. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Allazina yastahibbunal hayatat dunya alal akhirati wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja ulaika fi dolalin ba'id. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum wa yudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nuri wa zakkirhum fazakirhum bi ayatim ya fazakirhum bi ayamillah inna fi zalika la ayatil likulli sabarin syakur. Ya, untuk selanjutnya Ibu Syarifah. Zuhur ojin duluan keluar, Zuhur materai habis. Bapak-bapak, ibu-ibu semua duluan keluar, baterainya habis. Iya, iya. Assalamualaikum. Salam.
وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شق فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Pak Tuna, panjang nanya Bu, Ibu terlalu cepat jadi nanya lupa memanjangkan. Pak Tuna, panjang nanya. Oke. Jadi bacanya dari mana ini? Boleh di Pak Tuna aja, boleh ngulangnya. Fa'tuna bisultanin mubin. Alhamdulillah. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Udah, ada dua yang baru, Mama Leni dan Arda Lena. Oh iya, oh itu dulu ya. Oh ya, silakan Mama Leni, Mama Leli, Uni Asmar Leli. Dan Bu Arda Lena ya. Ya, makasih Zur. Itu Desmi Roza dan Pak Ahmad Hatta. Kenapa? Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq yasha yuzhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا
أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الأرض يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilal. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Jangan kasih, itu kasih lam esa yang di ujung gigi ya, Bade ya. Kasih, jangan kasih, bahkan sin itu terpisah. Lembut. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ganti lam. Baitikal muharrami rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahdi af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samawati Minas lembutkan ya, sa, jangan minas, jangan sin tapi sa.
warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibaris Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, Mbak Bu Adik ya, mematikan amzah itu agak disentak dikit biar kedengaran, jangan doa, kayaknya doa aja, doa. Ya, ada seperti amzahnya ya. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashhadu Innama yu'akhiruhum liyawmin tashhasu fihil absar. Ya. Muhlitiina mu'ni'i ru'usih Muhti'ina mu'ni'i ru'usihim la ya'taddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum huwa hawa wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab. Ya. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azabu fayaqulul lazina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'i rusul. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal min jawali wa sakantum fi. Ya. Kalau wakaf lam alif itu kalau udah di ujung ayat ya boleh berhenti, kecuali kalau di tengah-tengah ayat tidak boleh berhenti. Oh iya. Iya. Sampai ayat boleh berhenti, nggak harus diterusin gitu. Iya ini tadi maaf. Ini ujung ayat ini tadi ya. Tadi kan ujung ayat. Saya ulang dari mana, Bu? Ulang dari min qablu ma deh. Ah ya. Min qablu ma lakum min zawal wasakantum fi masakinil lazina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul Baik Pak, ya habis suara berhenti. Wa darabna, boleh berhenti di situ. Ulang lagi di fa'alaina. Iya, kehabisan nafas.
fa'alaina bihim wa darabna lakumul amsal. Nah, jangan syal, tapi sa lembut ya. Ya sekedar menetapkan ujung gigi atas ke lidah. Amsal, amsal. Ya, fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Ya. Ya. Wa qad makaru makarahum wa indallahi makruhum wa in Kalau itu ada wakaf itu boleh berhenti Pak ya. Kalau wakaf seperti itu memang diharuskan berhenti, lebih baik berhenti daripada diteruskan. Kecuali kalau wakaf lam alif seperti qorib yang baris yang ketiga tadi atau baris yang kedua tadi ya, nah, itu ya harus diteruskan, nggak boleh berhenti ya. Tapi kalau ini lebih bagus berhenti daripada dilewat. Kola ya lebih harus berhenti ya. Kola berhenti ya. Ya. Wa qad makaru makarahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulahu innallaha azizun. Ada wakaf qala lagi nggak di rusulah? Ya, di Bapak ada masih sepertinya apa saya bisa sampai habis ayat. Nggak ada hubungannya dengan nafas Pak gitu ya. Tetap jeda ya. Tetap jeda ya Bu ya. Oh iya ya. Walaupun dia sedikit itu tetap berhenti aja gitu. Oh iya. Maaf. Fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulah. Innallaha azizun zuntiqam. Yawma tubaddalu al-ardu ghayral ardi was-samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Jeda ya Bu? Ya berarti Pak. Innallaha sari'ul hisab. Hadza balagul linnasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilah. Wahnya nggak panjang ya Pak. Kayaknya suara Bapak itu udah sayup gitu, tapi dipaksain jadinya dipanjangin lagi. Tambahin ya. Ya saya ulangi. Waliya'lamu annama huwa ilahu wahidun wahidun, bukan wahidun tapi wahidun. Wah, ya. Wahidun. Waliya'lamu annama huwa ilahu wahidun waliyazzakkaru ulul albab. Iya, sadaqallahul azim. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak ya. Dikasih tahu aja ya sedikit ya tentang tajwid ini aja, tentang wakaf ya. Wakaf tidak. Kalau wakaf jim itu boleh dilewat, boleh berhenti ya. Tapi kalau memang suaranya pendek, lebih bagus berhenti daripada dilewatin. Kalau wakaf jim kecil gitu ya. Kalau wakaf lam alif seperti di baris yang kedua ayat 44 wa andirinna sayauma ya'tihimul adab, itu nggak boleh berhenti, kita harus lewatin. Ada lagi lam alif seperti itu tapi di bawahnya ada kayak angka 5 Arab gitu, itu boleh kita berhenti, itu boleh kita berhenti ya.
Kalau mau diterus boleh, tapi kalau berhenti total juga boleh. Tapi kalau lam alif seperti qarib itu atau adab itu tidak boleh berhenti. Kalau berhenti sebentar boleh diulang lagi dari belakang, tuh ya. Kalau qala itu lebih bagus berhenti daripada dilewatin. Ya, ada juga sebagian yang meneruskan itu karena suaranya panjang, ayatnya pendek. Tidak wajib sih, kalau yang wajib itu mim ya, waqaf lazim gitu. Mim itu wajib berhenti. Tapi kalau waqaf qala itu lebih bagus berhenti daripada dilewatin gitu. Ya Bu. Kalau yang wakaf ada titik 3 gitu, biasanya dekat-dekatan gitu ya. Salah satu ya. Nah, salah satu. Ya, Kalau udah berhenti titik 3 pertama, titik kedua nggak boleh berhenti. Cuma itu aja untuk ini aja, untuk kita tempat-tempat berhenti gitu. Ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Selesai. Oh ya. Marilah ditutup dengan doa khitmil Quran dibaca oleh Bu Sasni. Silakan. Karena kebagian mengajinya tadi. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Sasni, dan begitu juga dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini bertadarus ya di 3M. Asbi, ada yang mau diomongin? Asbi masih ada? Ya, kalau nggak ada ya udah. Marilah kita tutup acara pengajian kita, tadarus kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya atas kesalahan dan kekurangan dari pembimbing gitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.